Hello kabsat, kumusta ka manan? God loves you and Jesus cares for you. It's good to be back iti mo nga video. Kaya manak iti apo ta insamot na ti kasapulan tayo tapno makalat tayo ti baro nga usaran tayo tap maka video tayo. Kat ni apo Dios ti mapadayawan ka kabsat. Kat iti nga tiyempo mayat man nga paginistoryaan ta kabsat iti kunadang anya bati si sasaaden ti tao nga handang inawat ni Jesus iti biyag na. Handang inawat ni Hesus Kristo ti biyag na kas Dios kin manubot. Kat anyangay iti aslang biblical met nga iwagbagay ti saon ti Dios kabsat. Umuna kabsat iti han nga inmawat kin Hesus Kristo kabsat ket kunatayo jay spiritually dead. Spiritual dead. Kuna na dyan ti Ephesians 2:1-3 kuna na makipagbasa kayo kanya. As for you, you are dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, and the spirit who is in now at work in those who are disobedient. All of us also live among them one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. So makita mo kabsat dito yung kung tayo garod nga natay tayo kakabsat na tina in spirit one, tayo mat nga natay iti physical, tada tayo mat nga panpanunot, tada tayo mat nga mangmangan. Hindi ko na dito ay kat spiritual death, gaputa na tayo kadag iti basbasol nga sinursurot tayo iti pagayatan iti daytoy nga lubong nagrebildi tayo iti pagayatan ti apo kakabsat. Daytoy iti maysa nga style iti hanang inawat ni Jesus iti biyag na. Kat kuna nakakabsat no makita tayo talaga nga sinursurot tayo iti bukbukod tayo nga kapanunutan, sinursurot tayo ti kayat iti lasag tayo kakabsat. Ken we deserve the wrath of God. Dahito ti may isa kabsat niya nga kung nakaroon nga so importante dyan past video nga importante nga ma-born again tayo kakabsat. May born again dyan espiritu tayo. Iyanak iti Espiritu Santo. Katadang adati kasta tayo nga makipag-communion kiniya po Diyos. So maruno kabsat ko na dito yun. Dito Ephesians 4:18 kuna namot lang. Spiritually darkened and separated. So number 1, spiritual death. Number 2, dead kuna tayo. Number 2, spiritually darkened and separated. Kita mo dito kana nato they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over the sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Agas mga dito kakabsat niya nakulaapan niya na spiritual nga nakulaapan ken na separate kini Apo Dios. Itihaan na nga inakseptar ni Jesus Christ, separated from God. You can read this one, yeah? Ephesians 4:18 and 19. Kauna nadto yung na-ignoranti tayo, gapo tapat patangkanan tayo, ti puso tayo. Iti mensahe ni Jesus Christ, mensahe ti Diyos kanya tayo. Nga adda nga kayat na tayo nga rescuean, ti mas nakabsat patpatangkanan. Ti tattao, ti puso na. Kat mamatiyak nga haan ka nga kasta kabsat. Han mga patpatangkanan ti puso. No niya po Diyos, iti mga ngusap kang ka, makisasao kang ka. Katada karakaroon ng basbasaan ti Biblia. Katada nga makitungtungtong ni Apo Diyos ken kakabsat niya. At una na pa ditoy, they indulge their every kind of impurity and they are full of greed. Kasi mga dito napnapuan ti kinaagom iti maysa nga tao nga adayo kini Apo Diyos na separate ken kinalaapan niya. Ti kunata yung agitorturay iti daytoy nga lubong awan sa bali pailang ni Satanas kakabsat. Tano basahan tayo jay 2 Corinthians 4:4, spiritually blind kuna na jay, the God of this age, isungan ni Satanas, has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that display
the glory of Christ, who is the image of God. Amen. So makitam na ito kakabsat, ti imahe niya po Diyos, kat ni Yesu Kristo kakabsat, nga madutihan nga mamati, gapu garod, ta binubulag, kinukulapan, ya. Ti ko natin nga mga torturay, iti da ito'y nga tawtawan, ya. Kat mamati ak kabsat nga han mo kayat nga mabulag iti kinagpaiso. Why don't you accept Jesus Christ? Padasok man nga agbasa, may panggap kini Jesus Christ. Padasok man nga awatan iso na kas Dios kin manubot. Padasok man nga si pupuso nga agpakumbaba. And I try you kabsat. I tell you, it's good nga ited mo tibiyag mo kini Jesus Christ. Kat sabay dito'y kakabsat dagiti kunata yung han nga mamati kini Apo Dios kini Jesus Christ kat lost napukaw andamot maturturong dati biyag kakabsat. Yes, I tell you that one. Apa inya nga verse ni mangibaga Luke 19:10. Yeah, Lucas 19:10 English ti ada kanya kata for the Son of Man, dito ni Jesus Christ, came to seek and to save the lost. Agasa mo ito. So nga dagiti talaga ang awan kini Kristo na pukaw. Katagyaman tayo kini Hesus Kristo ta may iso na tapno isik na ken biruken na isalakan na dagiti napukaw kakabsat. Kat I do believe that you would really also do your part, yeah, to seek Jesus Christ also. Yeah. Dati bagbak nga dito nubuy-buyam dito tata, why don't you seek Jesus Christ? Agpay subat ibagbaga na rito you start reading the Matthew, Mark, Luke, John. Yeah. Start mo dyan ti New Testament. Read about Jesus Christ. Learn about Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior. Kabsat, change will come. Change from within will come. Dapat ti ko na dito kakabsat. Titihan nga awan kini Kristo kat kuno na spiritually haan do not belong to God. Do not belong to God. Kuno na John 8:47, whoever belongs to God hears what God says. Sinuman nga nagapuki niya po Dios denggan nati bagbaga ti Dios. Ngamiti rason kuno na the reason you do not hear is that you don't belong to God. So kakabsat kuno na dito kat the reason you do not hear is that you do not belong to God. Kaabi na ito ikabsat. Yeah, nga ibagat yung ini narambid na kamat niya po Diyos, inarambid namat nga tao nga amin nga adad tuy rabaw ti daga kat adamat ngayong paraswana ada pa lang gayam tihaan nga belong kanya na. Yeah. Nitiket na nga sa una to spiritually not belong to God kasi sa bali ti sursurutan na. Yeah, it belongs to this to the God of this age. Kung natin it belong iti bagina at the same time niya agribribildi kini Apo Dios isungahan nga belong. So kabsat tunak no kayat mo nga denggan iti sao ni Apo Dios. Agtimak kang kaniya Apo Dios. Accept Jesus Christ and you would belong to God as your Lord and Savior. Humbly niya ko natin repent. Ako na ni Jesus Christ agbabawi tayo. Di amin nga basbasol tayo. Talikudan tayo dagiti basbasol tayo. Ta iti pagarian ti Dios dimtangan. Ka last kabsat kunan natoy iti spirit iti maysa nga taong awan met lang kini Kristo kat enemies of God. Ayso ano minsan kadagito kay mabalin gayam nga ti tao kat enemies of God. Yes, yeah. Biblically kunan natoy Romans 5:10. Roma 5:10 kunan na, for if while we were God's enemies we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life. Agas mo ito kakabsat. While we were God's enemies. Katungtungtong na dito kakabsat iti taga Romano, iti taga Romans, Christians and Romans ni Paul katuna na dito agas mo dito. While we were God's enemies. Na minsan matgayam dagiti namati, idi niya di handa pa namati ket talagang enemies of God. Ngem kakabsat na-reconcile tayo babaen kini Kristo Jesus. Kuna na to through the death of His Son.
ti panakatay ni Yesu Kristo ket isu ti naireconcilean tayo idi pinati tayo kin inahwat tayo isu na akas Dios kin manubot kin adda nga sursurutan tayo ti pagayatan na iti biag tayo kakabsat. So kuna nadto how much more having been reconciled shall we be saved through His life. So nga maisalakan tayo kakabsat, babaan matlang iti biag ni Jesus. Tano kitaan tayo dito kakabsat. Agasam nga so una nga mabilbilibak kadagiti mamati all over the world nya tata madama ti gubat ti Afghanistan. Agasam nga nagado ti naipit nga Kristiyano, nya ubing bababae aminen nga believer ket they still stand in their faith. They still ibagadang we believe Jesus is the way, the truth, and the life. Katamok nga ni Apo Dios nya adda nga kikitaan namot deta nga pasamak. Katamok si ka nga buibuy dito karkaron no namati ka makipagkarkararag kamot kadakwada. Nya even me, that's my prayer, helping those dagito nga mangibubuwis iti biag da tapno talaga nga maiwara iti ebanghelyo ni Apo Dios. Ta makita da nga ni Jesus ti sungbat iti so amin. Isu ti anyaman nga krisis kakabsat. Isu nga kada kami met nya volunteer kami nga talaga mapan iti barbarangay to really preach the word of God, to preach Jesus Christ. Tamamati kami isu iti mangbus iti kuna tayo nga moral tayo kakabsat. Ta suportaran mi jay programan ti gobyerno nga Philippine Moral Transformation. Yeah. Nga kasapulan tayo nga apay nga adu dagiti mapaspasamak tata patay, rape, kada una tayo nga takaw, kinaagom. It is because kakabsat jay moralhan nga naisimpa, the values. So nga I do believe nga agyaman kami ta dagitoy officials tayo, dagitoy kakabsat tayo iti barbarangay, dagita ti government ket adda nga iluklukat da nga umay kayo man tag lecture kayo may panggap iti moral and spiritual recovery program about harm reduction, about dagiti ko na tayo nga mabawasan ko no ma-eradicate ko iti abuses iti balay iti community. I do believe that Jesus is the answer of that. So kakabsat, anyaman ti sitwasyon mo, anyaman ti ayan mo, tandaanam jay innem ngayon ba kakabsat, isa marikla, kana nadtoy spiritual death, spiritual darkened, separated from God, spiritually blind, spiritually lost, spiritually not belong to God, and enemies of God. Dagiti kasasaad dagiti mangitaktakwil kini Jesus Christ, because we can be reconciled through God. Yeah. Through the death of His Son. Ngam namati ka ba iti mensahen ti cross. Tadya mensahen ti cross iso ti mangted iti panakaisalakan ti maisakin maisakabsat. Kat no si kamot ti namati, ma-challenge tayo kadagito kakabsat. Nga talaga nga uren no kaso ti sitwasyon, ada ti COVID, ada iti kuna tayong krisis, ada lata nga porsigido da nga mangi-share iti gospel. Takakabsat nya no kastoy nga panpanawan ti kasapulan tayo ni Kristo. Tanino kitaan tayo jay biblical nga pagilasinan nga asidegan ti Apo, ada kadta nga gingined Haiti, ada kadta nga disaster, ada kadta nga peste, ada di COVID nya. Ada kadta nga panagbisin, ada kadta nga nasyon to nasyon, kingdom to kingdom. Ada dagiti naglamis nga namati ngam kakabsat. Kuna namot lang maigisaknap matlaang iti ebanghelyo ni Apo Dios. Katadda kadi nga takderan tayo ti pamati tayo. Nyaman tayan mo tatakabsat. Dawatom ni Yesu Kristo iti biag mo, dawatom at Espiritu Santo papigsaen nakakabsat. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kat no sikakot na masasakit, I do believe God would heal you. Have faith. Just say, Lord, heal me right now in Jesus' name. Kat no sikamot kat madismaya, o no madip-depress, Apo Dios, liw-liwan na. By your Holy Spirit, comfort me, teach me from all things, nga kasapulak nga ramidan. Kintidawat ko lang kabsat, at pakumbaba tayo amin, kini Apo Dios. Anyaman ti adakang ka, laing, anyaman mayat nga rupa, o no anyaman kabsat, adaman iti sanikwam materially, mayat man ti trabahom kabsat, no nyaman ti posisyon mo, agto kong baba tayo kini Apo Dios.
tayo sunat inangtad. Panunot, pigsa, salunat, bagi, amin nga da kanya tayo. Blessing niya po Diyos kanya tayo. Kat isubli tayo nga iti dayaw kanya na itad tayo garod iti pamadayaw arumbang para kinkuan na kabsan. In the name of Jesus. So let's pray. Lord, thank you for this sharing, O Lord God. Yaman kami, Apo Diyos, tada nga pinalagay. Pamda kami, O Apo Diyos, iti biyag mi idi, han kami pailangan amati, nga magyaman kami ta, adda, O Apo Diyos, nga adda kami iti sidong mo, O Lord God. Anak mo da kami, O Apo, gaputa inawat mi ni Jesu Kristo, akas Diyos kin manubot mi. Kinadda nga magmagna kami iti pagayatam, O Lord God, iti biyag mi. Katuan Apo no adaman dito nga agbuy-buya kat han pailangan amati sagidem ka diti puso na tahan na kadi nga patangkenen o Apo Dios kat adda kadi nga itulok na nga ag-ari ka iti biyag na o Ama kat Apo Lord God sagidem sa diyo naman tayen na adda kadi o Apo Dios nga papigsam ti pamati na o Apo Dios rubrubam pa o Lord God ta adamot nga i-share namot deta nga pamati na iti pada na iti kaaruban na iti kapilya na kinahapo Dios no yaman iti posisyon na nga nangikabilam kenkuana. In Jesus name we pray. Amen and amen. God bless you kabsat. Thank you and minsan manan thank you iti support you dito yung ministry. Pray for us also kada kami nga pastors, even your pastors, even your ministers nga adang tumurtured pa dagiti pastor nga kakadwa ken dagiti ministro nga mangi share iti gospel ni Jesus Christ ta adu pa iti mamati tapno makita tayon tumatlaang iti resulta na kakabsat nga umay iti peace, umay iti joy, umay iti love ken blessing mo't lang iti tumunggal maysa kakabsat. Once again, thank you and God bless you. Kabsat, God bless you.